ISTV की पाव मियेंग ताबिरी बापुन मकपू तरामना ओक्सरी हौजी फावुगी मरुअब पावदा राजनीति तौबा मियोइना ngang हाना खंथगदबनी कांगलुप नाइबगी राजनीति तौगुनु हाइना यूनाइटेड माइटे यंग फोरमना खंगलकली पाव संदोंना पिजरी मणिपुर की MP फावु ओरमलबा राजनीति वाला अमना ngang अमदी हाइबदा अचुम्बा असेंबदा युमफम ओइगदबनी जात बेजात खाइरोइदबनी हाइना यूनाइटेड माइटे यंग फोरमना खंगलकली चेरोलसिन मखा तारजुना हंदक मणिपुर असेंबली द पास तौकिबा येलहोमी कंजनबा बिल अहुम अदुग मरी लेनना राजनीति तौरिबा हाना MP ओरमबा मियोय अमना हाइकिबदा बिल सेंबदुदा ट्राइबल याहोल लंगदबनी हाइरिबा अदु महाक मसा मणिपुर की मापांदा लैखरबा मियोयरा हाइना हंगलकली बिल सिंग असि सेंबा हौगलपदगी हौना ऑल पॉलिटिकल पार्टी के ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन ओइकिबदु हौजिक डिप्यूटी CM ओइदिबा ट्राइबल सिंग लीडर गायखांगमनि हाइना निंगसिंगलकली हंदक पास तौकिबा बिल अहुमक मतम सांगना अमदी मतम संगना पास तौबा बिल मणिपुर की इतिहास तलेरम खिरोय हाइरे बिल असि पास तौद्रिंगै की ममांगदा सरकारना पाउसे सिंग अमदी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया द मियाम की मोट अमदी करी ऑब्जेक्शन पिनिंगबा लेबगे हाइना मतम सांगना मियाम द खंगन खिबने ट्राइबल MLA मिनिस्टर सिंग अमदी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंग याउना खनकेबा बिल पास तौबगे वाफम अदुदा ट्राइबल यावरम लबदी फगदबनी हाइबसि कांगलुप नाइबा वांगांगनि हाइरे चटकिबा तांग तरागा माथोइदा मणिपुर द फोंकिबा पाउसे सिंगदा सरकारगा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु तंगदुना लैरिबा खुलाई पाइबा JRO अमसुंग ISPCD ना बिल के मायोक्ता हौरिबा इहौ सौगतुना ट्राइबल सिंगी ओइबा लेंगाक थमसि हाइकेबदु खंगौदबरा हाइना हंगलकली KNO अमसुंग UPF अनिना लुसिंगलगा चुरचानपुरदा चथगदबा खोंजंग सिंग लाउथोकिबा अदु हंदकि इरांग असिदा सु सनरिबा ग्रुपना याउदे हाइगदोरिब्रा हाइना हंगलकली UNC ना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तालिबा असि करंबा थविल सिननो हाइबुदुसु खंगबा फगनि हाइनसु खंगलकली ISDFC बैंक के तरुक सुबह ब्रांच ngasi गवर्नर रोटा इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम ना हांगदोखरे तरंग मरी लेना गोविंदास कोंथौजम ना हाइकिबदा इम्फाल दा बैंक कया हांगदोपग लोइना ISDFC ना मियाम दा अफब सर्विस पीबसी थागदिंगाइनी प्राइवेट बैंक सिंगदा लोकल सिस्टम थमसी ISDFC ना अहानबा ओइबदा नुंगाइबा फोंगदोखि मियाम ना बैंक खुसम नदुना मतम के कानबा लौनबा होनबियु हाइखि ISDFC to the people of Manipur. There are certain areas where the bankers do not want to invest their money. But we need to know how much of facilities bank is providing to the general people. If they at all intend to do something sincerely. So the only fear in the mind of the bankers is the repayment in Manipur and the Nagaland makes it very worrisome. थौरमदुदा सरुक याकेबा इम्फाल वेस्ट के DC जियोफ्रीना सोसाइटी असिदा बैंक के मरु ओइबसिंग मियामना खंगनबा होरकले सरकार के स्कीम कया अमदी लोन पिबगी थबक असि बैंक के खुथांगदा तौबना मियामना बैंक का अफबा मरी थमतंगाई फदे हाइके ISDFC के क्लस्टर हेड बेस्वाजित पाटंगना लेसिंगनि तरागा माथोइदगी हौजिक फावदा ISDFC के पुन्न ब्रांच तरुक हांगदोकले जिमैरोंगदा तरे सुबा ओइना हांगदोकलगनि बिष्णुपुरदसु हांगदोकनबा थौरांग तौरी हाइके ngasiगी थौरमदुदा इम्फाल वेस्ट की SP एक जलजित यावना मियोय क्याना सरुक याखी CPI वांखै लोकल काउंसिल न सिंधुना पुराना राजबारी द लेबा राधा दामोदर मांडपता सामतरामापन सुबा इराबो थाबुम पालन हौख्रे थरमदुदा CPI स्टाफ सेक्रेटरी डॉक्टर M नरा सेक्रेटेरिएट मेंबर लांगोब इबोयामा यावना तोंगान बा मियोय क्याना सरुक याखी सेलिब्रेशन कमिटी के सेक्रेटरी L सोटिन कुमारना लमदमसिदा इराबो कुंबा मनिंग तम पामजब लेबाकी फनबगी दमक माथवाय थादोप ngamalu सिंबा सिंग थोरकलबा मतमदा स्टेट असि साखोटपा अमदी अवोना पुरप ngamgani हाइखे All Manipur Working Journalists Union Gini Funitoi Suba Mapo Kuman Tharam ngasi Manipur Press Club ta pangthokre Tharam asida Deputy Chief Minister Gaikhangam Industry Minister Govindas Konthauzam MLA N Biren Amzugi President W Samjai yauna journalist kyana saruk yakhe Switzerland के जेनेवा नहांदगी हौकिबा अदुग अक्टोबर तांग अनि फाबा चथगदब ह्यूमन राइट्स काउंसिल गेट कुंट्रा सुबा रेगुलर सेशन द इंडिया के पार्टिसिपेंट तरा यावगी मनुंगदा मणिपुरगी अनि सरुक यारी मणिपुरगी सरुक यारीबो सिंगदुदी इरोम सिंगजु सिंग अमसुंग कैट्रिमयुम ओनिलनी यूएन द एक्रिडेटेड तौरबा सिविल सोसाइटी सिंगी स्पीकर खुदिंग द सेशन असिदा मिनिट अनि वा ngang नबा पिरि कैट्रिमयुम ओनिल ना सेशन असिदा वा ngang खि हाइरे
Central Board for Workers Education Regional Directorate Imphal Sinduna Art and Culture ge Conference Holder Workers Education Day Pangthokre Taramaduda Promoting Skill Development Way to National Prosperity Haibasida Kanan and Bagimi from Amasu Pangthoke Central Board for Workers Education Program Coordinator S. Bezendrana Workers Sing Yaudana Lepak Ama Sakot Hanba Waitokte Madamasina Workers Singbu Ahianba Wakalo Sing Piduna Makubo Sakot Naba Honaba Tangai Fade Haike Central Institute of Horticulture Nagaland gi Santang Makada Nomagi Oiba District Level Farmers Training Program Ama Imphal West District ki Pasoi Part 2 Bamun Mantapta ngasi pangthokre Mission for Integrated Development of Horticulture Manipur District Officer Horticulture and Soil Conservation Imphal West amasung Western Farmers and Pioneers Association Pasoi na punna kusam naduna sinkiba thorum aduda MIDHK Officer Incas MD Hafizuddin Khan Pasoi Gram Panchayat ke member Mutum Bihari Singh amasung HNSC District Officer Lisam Upendrana Singh bamiyoy kaya na saruk yake Farmer Samarom na saruk yake ba thorum aduda Lisam Upendrana Singh na fangdo kibada karam chinchak saraga haksang fana thangbadagi amadi laina tinadagi matau karamna ngakthokadagi haibagi matang da sugay na taki MD Hafizuddin Khan na training program asi Imphal West ki oina pasoi da pangthokpane Imphal East ki na hayeng Khatrigaw da pangthoklaga Thawal amasung Besnambo District da su matang pangthoknaba sem sari Jinga District ki oina su Kangpokpi amasung Tamenglong da pangthokane haike loinana harsin na bana lepak leihau manglopugi matang da su mahana farmer sing da sugay na taki na pagdali gobdi soisno lansno orini counter to ba porque no ko sana ma hamba ali marando la to share ne spoken ali ko yo ai kanda ka mana sana ai ko min dali ba pana chena sin da su badana ai ya ma work na bani ya kali so mana to bagadi kasi gi training nasi ko ma kumpa ba mai ya ba training ma ko na bani ya bi hada to Lising masama pan maudraka mapanda Hindi graduate oza launana ba pangthok kiba DPC da khalaba oza samani phutarukpu sarkar asuna ngasi fawa kari amata khandana namsinduna thamlaklei matam adu da DPC da khankhaba miyo sing atopa thabak tauna ba fawa yaukrai matam adu da DPC da khannaba haiduna inkol bandhan thamduna wanom selfie kiba miyo kaya laifam laitabadagi awaba mayok na ba fawa yaure haire DPC da mai palba miyo sing hojek thabak tawbagi matam hendokle haire amaromda lising masam ban maudraga mapanda DPC tawjana mai palba oza samani fuga tarupu sarkarna athuba matam da appoint tawhungadabani haina mairege sangstan MSU MSF amadi desamna singbana khongjang sangsin ba laikhrabani amaromda Hindi graduate DPC selection Candidate for Coordinating Committee na makoy dabi tanduna kay sampata kuthang sara henbagi khongjang fawa sangsin ba laikhrabani Coordinating Committee ge Secretary Bezoy na phongdorokpada DPC da mai pakraba oza samani phutaruk ki damak paliba sarkar asina kariguma thabak khadi packet pio haina sarkar ge puning singsilakle ikoi candidate ji phogda long support ga wabile wajar iba koi candidate puna makse ji phogda es bar oina hoji lairabani lairibe es bar oiba candidate puna makse sarkar ge makidegi ani miye amukatang sangbiu halana koi candidate mayang ni mahut chilaga ahangna ISTV ge thongla rungna haijari ngasi singzamai mathak yumnam lekai da leiba Rohini North Eastern School mayadagi gari huran bani haiba miyoi ama miyamna faraba matungda police khu sinakre ngara mafam madudagi cycle ama mangkraba matungda ngasi amukana gari huran ba lakpada miyamna faraga police ta sinakhi bani haire faraba miyoi adudi Zakir Sahi Nipu apok paningtau Lilong Toel ahanbi police maningdagi ni haire loisilakpada maru eba pau amukana rajniti tawba miyoina ngangjringai da hana khanthagadaबनी कांगलुप नाइबगी राजनीति तौगनु हाइना यूनाइटेड माइटे यंग फोरमना खंगलक्ले मियंग ताबिरिबा पुनमक्ता अमुक हन्ना खुरुमजरी।